paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umwar kayo kadita, antay. Wen, tada kayat ko agatangan, ijay ile. Intayo nga rodin Sak nga minti umuna apila dagiti tricycle. Kasta ka day. Sige, tain naklaalaan ti wallet ko. Bitbita kong ti basket yu, antay. Umuna ako ni Jay ayan ti tricycle. Sige, taumayak mo tan, kwarog. Si kamot na ita, kapitana. Ada banguna ka Jim kao. Pagsumbahan ti babakay. Nangaruna ka na tayo asinyaw. Saan ka di anangin na ti mabayadan iti gym mo? Ako nam. Ikan ka iti discount mo at gayam kamay. Ay, agpanunot takpay, gayam. Nay, apay nga agpanunot kapay. Maya, tagsumba, may kat na kita bilbil dita tiyanmaw. Pumintas ti figuras ti bagay. Maikat nga ta ti bilbil ko no agsumba Kita anak anay, awan bilbil ka. Sana kas ide ang nagdakkel ti boyong ka. Saan ka di ako nam, akaibang bangon mo iti gym mo? Iso nga imbangon ko ata, laki sumsumba ak iti gym ti sabalay. Di nakita ka pimintas ti figura ti bagay kay. Nangibangon ako na ti bukod ko adyem. Sa dino ngay day dya a gym mo? Ti umuna akad sa aran ti balay may. Nalawa na dyan. Ta adain pa aramid kong extension na. Di mo ka di madmadlaw a manipod awan ni Kapitan. Kanayon arumwar ni Maribanang. Kasano ko maamakita kit kanayon nakmut ijay banggad. Kayat ko amamuan no papapanan ni Maribanang no kasjay arumwar. Ay, di ka kit imay timulong ijay banggad. Naitakit ka arubating kasipsiputan ay. Maintriga ak nga road no apaya kanayon arumwar ni Maribanang. Nabaybayagan ako marim ni Maribanang tuyang. Pagdua-duan pa lang, mate. Manipod nga min awan ni Kapitan. Isumit ti kanayon na nga irurwar. Nakitam ka din no rimwar manan ni Maribanang, Maray. Ha, apay ka day, Maray. Ada ka di ibagam kan kwa na? Awan mo kiday. Ngam di mo ka di madlaw. Akanayon mo ten arumwar. Anya ko mangay. Kwarta na matigas-gastusan na arumwar. Ngam idi adda ni Kapitan. Saan mo akanayon arumwar? Ita siguro nga awan ni Kapitan ti pan nakasango na arumwar, Maray. Ay, sos, nagkapoy kamot iti obserbasyonan, Maray. Anya ka di tinaobserbaram ako na, Maray. Ang mga noatap mo laang day takon kunam. Ay, jak pa'y nagkamalay iti obserbasyon, Marikwanang. Ay, nagrigat mo't gayam ti agsumba. Ay, jak masursurutan. Kasta lang iti damaw, ngaminton masanay ka. Makibansag kan tumay kadag iti daduma. Sa bagay, agdadamo akpay mutlakit di Jak masursurutan, bistek. Inton makasuro ka, birbiro kem taon ti agsumba. Masikuran kanton di balayaw no awan ko Ay, nangro na ita taawan ni Inteng. Naparan ka din ni Kapitan kaya. Ay, napanda nag-seminar ija Manila, kadagiti kakadwa na akakapitan. Kaya't masawan, agmay-may saka ija balayaw. Adda ka anakan ni Inteng akad kadwak. Ang mapanmot ija balay na. Tadamot bukod na balay. Mabayag ka din ni Kapitan ija Manila. Kuna damot ide, adwa a Domingo ti seminarda. Tuyang, apa hindi mo madlaw? Adumakdak el ti boyong, wano bilbil mau, tanakurang ka iti ehersisyaw. Mangipakita dayta, asa anak pa'y amabisbisinan. Nung nakutungak, ibagada nakurang tikang kanag. Ngam na alas akitain ti boyongan. Nang runa no awan lang haroden ti patong na. Nagdakkel mo ti boyong na, akasking ka, ay nagalas. Di ka man, kasla mo umayat ti figura tabageng. Ay, sa anak abutyaw tuyang. Takanayo na kami nga agtrabaho. Sa anak ang nakailad laeng. Kay
Tanya nga ron ti kayat mo ama pasama kita. Ay katumay ka matagpalingat ijay panggag. Kas lamo nga min nagdagsen ti bagay. Wen atag bitbitin mo tibuyong maun. Nagsarod ka mga nga gwatwat. Sapay nagrawit ka, Mike. Kanayon ka matarumrumwarantay. At ka di aramido mi jerwar. Agsumsumba akwarog. Ay no amok ton, dituyak ton balay nga agsumba. Ay mayat tapagling-eten nak, kat mayat tirik nak kalpasan ti panagling-et ko. Ay, isumod lagay ang mapumimpintas ti figura yawan tay. Ha? Sana kas kininana to yang nga nagdadakkel ti buyong na. Saan mo adil-dilawan? Nang runa, no dengdenggen na. Tama sa irmot Saan nga ta madadagan itikas di abagina? Ay, saan siguro Mayat siguro ti panagkita na itikas jay abagina. Angam no siyak, ay, madanaganak no kas jayon ti bagay. Dinilaw ko iti na minsan. Ngam ko na nakitdain, adi pa'y kanu madanagan ti aking bagay. Sakit ka na ti madanagan. Nakitam ka din ni Maribanang itay maray. Apay ka day, Maray. Saan kumot ngamin asipsiputan ni Maribanang? Kunam lano teenager ang nagkaus itay. Naka-shorts, naka-medyas iti inggana iti tumeng ken naka-rubber shoes. Dakos ka day. Di namot siguro tinakaw da di akawis na. Kontrabida ka talaga. Baak ka mga main, iso at di ka makauawat. Ha? Asino nga tatisaan na makaaw-awat, Maray? Dilawam amin a panagkawos ti tao. Ibagbagak lang matipud now. Kumaano tinakaw na kan katinsuot na taisaw dilawam, saan mat nga raw? Ay, pumanawak man langan. Na. Sana ko nagumatang baak. Na Apay nakaida ka dita, kital dawain. Ay, nasakit ti ulo kun baro kong kao. Maulawak pa yan. Ha? Apay ngay. Mala, tagpilisak. Taipan ka man langan iti doktor. Matayak ka din ba daw? Mga asawa ka kadip ay no awanak taon. Ayunay kan. Saan man natila pang panunutan? Saan ka pa'y amatay? Pag ko naamag, asa anak pa'y amatay. Nalipatam ka din, tay ko na ti Tagalog. Ang masamang damaw, mahirap mamatay. Ay, salbag ka. Si kansamot timang patay kanyak, gapoy ti day tangay bagbagam. Malag sa gana kakideng, tamapantay di ospital. Apay ang tataba daw. Anya tinapasama kininana tuyang. Salsalabayin niyo, mate. Ay, tulungan nakman ko araw. Nagdagsan mo ni Nana Matuyan. Ay talaga nadagsain. Tanaglukmag nga main. Iwan nga ron ko araw. Ibaga ka saan unay nga agpalukmag. Ngam sa bali mga minti sumbat na. Alang rodain. Ilugan tan iti tricycle ka. Op. Ay na, nagligat at sumulagan iti ruangan ti tricycle. Nagdakkel to mga minti bagina. Ala, iduruntan nga isel-sel iti tricycle tataba daw. Why na? Ayan na ikaw. imbag tadakan ko araw. Nakitak mo't ngayon logan mo ni Marituyang. Kaslapot marigatan amag na. Sinalabay ni Kabadong. Marigatan ka nung nga umangis. Kung maulaw ka na o kagawad. Anya nga taaya ti sakit na. Apay ang maulaw kan marigatan nga umangas. Nagdamag tayong tukin ni Tata Badong. Pinanawak ngamin iday di ospital. Pakibagam man ka ni Maribanang. Tain ka man sa rungkaran iji ospital ni Marituyang. Sige, ibaga ka pa man na sumangpangit. Napanan na kaday. Kanayon samat nga minarumwar. Agsursurong agsumba kagawad. Inton amuna kanon ti agsumba. Ije kanon balay dati pagsumbaan na. Isumot lagayam ako na ni Marituyang anakita na anak ka shorts. Tagsumsumbamot gayam. Impan mi kinitata badong ni Nana Tuyang ije ospital antay.
Kuna ni kagawad amapanyo kanu sa rungkaran. Apa yan? Anya tinapasama ka ni Marituyang? Marigatan kanu nga umangas, kun maululaw ka na. Ay, inakman nga ron ija ayan ni Marikwanang. Awisak, tamapan kami ija ospital. Unantay, kunak no anya ti mapasamak itay kininanatuyang. Sa pa'y nagdagsan ta naglukmagmat nga main. Apay, saan ka di makapag na? Masapol nga da pagkaputan na, antay. Marigatan itay ni tata ba daw? Iso ang nagpatulong kanyak. Saan mo't asigod akas jay tibagin ni Marituyang? Apay mutan, taitakot naglukmag. Nagrawot ka no nga main kung na ni tata ba daw? Kan kanayon na nakailad. Isumot lagayam nakurang ti panagwatwat na nukas dyan. Mare, kumusta kan? Anya ka di tinapasamak? Ay, high blood ka no, Maray. Kan kolesterol ka no. Idi imbaga ni Kwarog nga inyagda ka ditoy. Imay kami adagos ka ni Marikwanang. Apay nga ta nag-high bloodak mo tin, Maray. Ay, masapul nga minti pa nag-diet, kan pa nag-exercise, tapno maliklikan ti kolesterol. Iso asyakat agsursuro ak nga agsumba dito ilay. Into nalainga kun nga agsumba, ijaya kun balay nga agsumba. Iso akanayon karumwar, Maray. Word, Maray. Ala, inton maimbagan ka, umay kanto ija balay, ta isuro ka nga agsumba, tapno mawatwat ka maut. Nasingpay, dagiti ko kumaren. Tay may da kasi narungkaran adagos. Wan nga rod ba dong? Ay, sumba magayam ti umayan ni Maribanang dito'y ilay. Narugit ti panunod mo. Husto akaday. Apay kumaan narugit ako namag. Saan ka diya sa bali ti atap mo? No apay akanayon na rumwar ni Maribanang. Ay kwa, mas daawak lang amain no apay akanayon na rumrumwar. Day takit salon at mo ita tinto na rin. Saan kita ti mangsipsipot iti kaaruban no niya tararamiden da? Malawanan. Tong palam ti ko na ti doktor Maday ti kanayon na nakailad. Agwat-wat kamay. Itatandatan dito'y balay. Agilad ka di pa'y teramidan. Saan nun? Jakpay kayat ti tumangan iti barsa nga. Agwat-wat akong badong umay katulungan iti bangkag. Manipod simadot kang agtrabaho. Nagbalin mo't akas labalinan ti bagay. Iso na nga taon ti kolesterol mo. Ay, saan mo't gayam an apintas no awan ehersisyo ti bagay. Wen saan ka mga aglingay. Adaya magkasta nagrawat kin naglayng amaturag. Saan nga rudan? Agwat-wat akon. Gumatangak man iti tinapay, Maray. Nakakalugong kamot iti payabyab. Papanam. Surutek man ni badong ko ijay bangkag tapno agling utak mo. Itaman pay. Sigod kat sadot ka amang tulong ka ni badong mau. Saan gayam anasaya at titden ti pulos asaan agtrabaho, Maray. May mayat mutlaeng no addabasit pa kakumikuman tapno saan ama kolesterol. Ita kadilaeng nga amum dayta. Ammo ka? Ngam saan kumit apinatay? Saan ko ngay naramay? Dayta tay kunadan nga amom ngam nakurang iti aplikasyon. Wan sa Maray. Nang nangagaw, ngam saan ko ngayon kang kanaw. Malatay gagatang nga rudang tay nakaun, Maray. Nay, simurot ka mo dito'y banggag tuyang. Wan tagwat-watak mo. Ay ni Maribanang akanayon nga agsumba ka nagmayaten ti pamagina. Uray saan ka nga agsumba, no kanayon mo't amawat-wat ti bagay iti trabaho. Maliklikan mo't ti taba iti unag ti bagay. Iso nga ita, saan akong akanayon nga agilad? Saan magayam anasayat? Una, at makaala kay ti sakit, numangan maturog laing ti amaw. Ammo?
Apay nga inabak naktisadot ken rawot kaw. Iso ang nagbali na kakaslabali na. Agpalingot ka nga agpalingay. Tapno mabawasan day tatabam. Nay, Maray, naka-shorts ka mat abig-bigat. Nagjogging ak ngamin itay, Maray. Di magasak laeng agimatang itikapay ken tinapay. Ay, no ka na yun akasta. Awan papanan na no di maikat day tabuyong mo, Maray. Ikagumaak, Maray. Mariknak kat lumag-an ti bagay no agjogging na. Wun tamabawasan titaba di tabagem. Wun jakmat ipalubos ngagtultuloy akas labalin na to'y bagay. Ay narigatan. Mangted gayam iti sakit ti kinasadaw. Kun saan gayam anasaya at timangan maturog laeng ako na ni badungkaw. Pudnot ako na nanatoyang madi ti pulos nga awan ehersisyo na. Ag ehersisyo tapag sayatan ti salunat. Ala sigay! Didan tinagdibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura paray ti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.